24, crveni 46. Ej, ljudi, Stani, Bolan. prišli su nam na 22 poena, 24 poena. Pa da, kako? A bilo je, koliko je bilo razlike? 24. Bilo je 22 razlike. 24. A koliko je sad razlike? Sad je 22. Ja provjeravam. Idemo na još jednu muzičku rundu, ali ova je specijalna. Imamo specijalnog gosta. Tačan odgovor nosi 4 poena. Pravo sa Kube stiže nam Cezar Garcia. Dobro večer, Terpiju. Hvala svima. Un pasito parlante en María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Opa! 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Bravo. Hvala vam puno. Bravo, bravo. Mogao bi ti, Cezare, da počneš da nastupaš sa našim bendom, Olja i Širkan. Primate Cezara. Može. Cezar će u svom stilu otpevati našu poznatu pesmu. Spreman? Vlado, začepi još tu. Izvoli. Ne moramo da igramo, to smo već dobili. Kako provocira ovo. Meni se spava. Vlada se već javio. Stani. Javio sam se, rekao čovjek, meni se spava. Verovatno peva Bila u dugme, meni se ne spava. Tvoja logika je zapravo učinkovita i poeni za Okijev tim. Bravo i za Cezara. Meni se ne spava. Meni se ne spava.